Dragi gledalci, evo nas uživo iz studija u Šimanovcima, ispred nove COVID vile. Zapravo mi smo trenutno u realizaciji, u montaži i očekujemo uključenje u COVID vilu koja će večeras primiti nove COVID stanare. Kao što možete sami da primetite, u novom realitiju Korona 2020 svi su pozitivni, vlada prilično pozitivno raspoloženje, a kako i ne bi, kada svi i trebaju biti pozitivni. Dobrodošli u novi reality Korona 2020 uživo iz COVID vile, vaš reporter iz Šimanovaca. Dragi moji, evo ovako ja otprilike zamišljam novi reality koji bi mogao da počne na našim televizijskim ekranima, recimo otprilike na nekoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, gde zamišljam otprilike ovakvu najavu, a mislim da bi idealan voditelj mogao upravo da bude, na primer, dr. Nestorović, koji mislim da ima izuzetan smisao za ovakve stvari i verujem da bi on, na primjer, mogao da bude jedan od onih koji bi proglašavali pobednike. Naravno, gledaoci bi svojim SMS glasovima glasali ko će da preživi, ko neće da preživi, a dr. Nestorović u pozadini da čita naravno i da kaže: na respirator ide, takmičar pod rednim brojem